biasane kanthi kepeteng tiang ngenu di sisi suruh sang bisnis ane sedang memadi mesti mulih kantor ngejang dia bang hidup sebulan lebihan tenang jadi langsung ketiban bisnis ini sumber sepi gara-gara pandemi sing bani tamu ke Bali singgiin ke kantor bulan tepuk ke bang makan keluarga ken parekan WA mitrane subuh sing lu sepi lagi di bis ke salon ken dia bulanan engalan transferin abang yo sing main bang sing tawange ngajak urenan bang sing tawange ngajak urenan